فين جماعة برياكم لا ما في مروفايا جزيرة روشا كوجبرا لباكور وروجلات سورية روشك برز أحمد درباس دب دسبيك إجبر روشا سرمو قرمي يعني تشتكي جوانج بباريز تنيج جويز أحمد كم كرنا آف خوارن وخوارن روشا أبوري جوج منطقة تيد درباس دب رولا خوا برنجي كي برجران لسر فان كوچبرا فرز دب تايبت المنطقة حلب شهباي وتل رفعتي وكوها لجزيرة جي لقام بي جوج لباكور روجلات سوريا تبعي بلادبن جبر دور پیچکرن على سر منطقه و كيمبونا آليكاريه مروفاهي گوگتين جوار هجماركي نكيمجي زيدي 500,000 انسان هي جبر ويجي انتقارن ببيجن اف انسان روشك برز احمد دا افرينن نگهاشتنا آليكاريه مروفاهي جواجي يك جيجي وسبب رئيسي معبر جوج آلیکاری تیرا تین دور پیچ کرینه دریا همو دولت در دوره ر و بریارا مجلس الأمن هاتن قبت کرن تاني یک معبر بریا كيمي مهكي بريار بهات دانسر ششمها معبر باب الهوا او جيد بندسته دولتا تركي كومنشتي جوبي فجريداي وريجيما سوريا برنگي كي سياسي تب كار آنين هشتنا وان آليكاريا جبر سوريا جش دور پیچ کرنه ريو و تايبت باكور روجلات سوريا دور پیچ کرنه ديه هشتنا وان آلیکاریا زحمت منطقه تایبت دمله تندرستی ده درمان تشتی ضروریش بود تداویه زحمت بگیه و پشتی هدف گرتنا جهه سوتمانیه جهه الکتریکه جهه گنم گرتنا آوه منطقه هر و هر زحمتیه تواهی دکشینن و تقام پاده جبر وی وکرنا معبره تلکو چریه وقت چاره سریک تی پیشنیار کرن جبو هشتنا و آلیکاریا ج منطقه ره بشرط کو اوجی جاليه رژیم سوریه نیب کار آنین جبر تجربه بوار پر هی دوی ملیده جبر ويجي بريارك مجلس الأمن جرك جبو فكرنا معبرك تايبت منطقة باكور روجلات سوريا جبر هر و هر برنگي كي سياسي نزي واسيفيلا دبن بتايبت كسي جوجب دار زوريج عرض أخوة دركتنا كسي كوجبر إيج منطقة عفرينة سريكانية جريسبي وهر وها إيج داخل سوريجي جوج لفي منطقة بجيدبن يعني منطقة جبر رنجي كي أولهية ليه هي قال كوجبر خالي قرتن ليه تهديد السر منطقة بإريشن عسكري نو هر وهر ناي سكناندن هروها عمد بينن تصريحات دولة تركي روج بروج بشركي نوسر منطقة ذاتا كسن هنا دجار وسيجار كوجبر بناحة أغاشت نفر وتهديدات او تهديدات دهيل روشكي پر خراب بآفرينن خلق المنطقة ده مديدة مكي جي موجاك جي كوچبرية دست بيكر او جي سبباوي او تهديدات سر منطقين او تهديدات جي برنگي كي هات ده بيستمها يازداد ريشك ديسا سر منطقة دست بيكر جهة پيدوية جياني هدف قرتن وهر وهر دريا بلافرين شر دراونير سيفيلا كسن ريفابري كسن عسكري تكس بأولى ناهل جبر ويجي اف تهديد واف ايريشي جوج دك برنجن جدا جدا دهيل استقرار ده منطقي ده أولهي تم ده تهديد ديه جبر ويجي نرحتيك هي ناف ملت ترسك
تم هي تایبەت کەسێ دڵدرێ قامپا دەگۆگی جارێک بەلکی دویەمین و سێیەمیژی کۆچبەریک نو ژیان بکن ژیانێک زەحمەت وێ هەرن ژیانێک هین زەحمەتتر ji ber wê jî ev jî tehdîda koçberiyê li ser mantiqê her û her vekiriye. Dewletên navnetewî di mantiqê de her û her bîtxwebicî kirine ji ber bercewendiyê xwe ji ber bin navê şerê Daişê bin gelek nava de di mantiqê de xwebicî kirine ji bo parastina bercewendiyên xwe lê erkê got dikeve ser milê wan de dema bizagonên navnetewî bi biryarê Meclisil Emin hatin li vêdekê bicî bûne gerek parastina ewlehiya sivîla taybet derecayekê bikin û nehêlin koçberîk nû şerrekî nû perçekirina Sûriyê li ber çavatê diyarkirin dema dewleta Tirkî tê perçe perçe dest datîne ser û dîwar jî ava dike ji bo tespîta wê dagirkeriyê ji ber wê gerek yekem vê van tehdîda bê sekinandin belafirên ê şer ê dirawinê bên sekinandin qedexekirina ezmanî bê ferz kirin û bidawîkirina dagirkeriyê yanî vegerin hidûdê Sûriyê ê esasî ê navnetewî ser itîfaq bûye yadin bihêlin xelk vegerin malê xwe ev koçber vegerin ser erda xwe û mal û milkê wan got hatiye talankirin tawîdik li wan vegere ev kesê ketine dewsa wan de ew li cihkî din cî bibin yanî ji malê xelkê derkevin ya dîtir bihêlin mantiqa parastinik navnetewî tê de hebe bê quwat hifz el emin ji ber her û her wê tehdîd li ser mantiqê hebe ji ber wê jî banga me dextê li dewleta Tirkî bikin mesuliyetê xwe jî ê gogil gor zagona navnetewî mirovahî a wek dewletek dagirker gerek parastina sivîla bicih bîne û kesê goge bin pêkirin heqê wa dibû cezayê wan bêdan li pêşiya mehkemeyên navnetewî.